Ingorita Ma TV amu enang ena. Lang'urak le Ma TV karibu oleng ena nkai rishata nikinyakita atumo tenolong kijo ashe oleng yiolo ajo enkolong apa nikianyita ena interview e mheshimiwa Josephine na etabawua naa enoolong neeku tung'uai pookin nigira aing'orie Ma TV kijo karibu oleng tenitii Narok tenitii Kajiado tenitii Samburu tenitii wuejitin pookin irubot ake pookin nigira aing'orie Ma TV kijo karibuni oleng nikijo ashe oleng tenkaraki nigira asujaa Ma TV rishat pookin nikipoito live ashu rishat pookin nikiata interview ashu rishat pookin nikiata embaye nikiata ashe oleng tenkaraki iyie ogira asuj iyiok neeku kijo ashe oleng naa yiolo naa tenolong kiata naa mheshimiwa yiolo ajo etii ake apa ntae yiolo taa enolong Aramisi naa ninye elotu aduare ntae neeku kijo ashe oleng kaitoomon maya erishata sapuk oleng kayieu naa naitoomon ninye peelo alimu ninye ajo ing'ae neliki sii ntae pookin ajo kanyioo eesita ninye kaji ing'ua kaji emanya kaji etubulunye kaji etoiunyieki nena baa pookin neeku yiolo naa mejung'oki enkutuk naata olopeny karibu oleng mheshimiwa. Atejo ashe oleng ang'as nanu airoroki olosho le Maa pookin ewueji pookin nenining'ito aji taa nanu toonkarn Josephine Sharar ara nanu enkerai natoiwuoki tendaalo Emashuru tolosho lorkaputiei natubulua atoiutuo Seuri neeku atubulua nanu tinaalo Emarti ewueji neji Emarti nara ore tenakata amu atoiwuoki nanu aewuo nanu ayiolou ajo ara tarrush ara ake ateng'ena ake neeku kaajoki intoiwuo ata apa tarrush ara aiteru ake aloolo kajo etii apa osindano laatuudoki nejo naa apa ninche inewueji apa eimua tarrusho neeku ore tenakata duo tenanu nemayama tentoki enkae mayama kara entito enkang kake amanya naa tenakata nanu enaalo Kiserian aisumare nanu sukuul naji AIC etii apa ore inakata apa etii enkashumpai nagira apa aisaidia nkera tarrushi natum apa nanu ina rishata naaya ntoiwuo ainei inewueji nabulunye inewueji iterunye alotie nasari inewueji iteruo nanu ayiolounye kewon nibung naa yiok enkashumpai amu oltung'ani naa ninye lonyorr inkera tarrushi nikitum apa yiok ina bulunoto sidai naisumare AIC Girls Primary School naitoki naim naa sii nalo Moi Girls Secondary School ore paidip Moi Girls Secondary School nelotu naa esiai enkashumpai aaku ijo eshomo enkashumpai enkop enye neeku naa taata etaa ntoiwuo duo naing'orr paisum naa neitu naa etumoki naa keeta nkulie kera neeku nalo nanu arare maisha naaku naiterua natum apa sukuul naji oloolaisir as an accountant naiteru nanu aisum kewon amu atetemakita ake ntoiwuo ina sukuul e accounts nitu sii aas itu duo enkiti certificate ake anoto naiteru nanu alotu aendelea noo CPAs naas noo CPAs pookin naasisho naa as an accountant tina sukuul oloolaisir neeku tinewueji oshi atupukuo atum nomination e Jubilee Party 2017 alotu naa taata aitasheiki haki oltung'anak tarrushi. Okay. Neeku ashe oleng mheshimiwa amu itolimuo orkitamanyunoto lino kutoka enkitisho mpaka nibau enitabawua. Neeku yiolo ninye kwanza ena siai amu kiata apa ilong'aki sinye mheshimiwa Sankok nejo keeta apa sindano yiolo sinye apa naa sindano etaremoki neeku kitodolu ajo ketii iltung'anak yiok imaitie mbaa naa sindanoni autua tarruisho tenkumoi amu ata ninye etejo sindano ake etaremoki olaini ake botorr oleng ashu olee etabulua ake etayiolo koon neremi apa sindano neining'uja apa eimua tarruisho enye mheshimiwa Sankok neeku ninye sinye kiyetoki ake siyie aliki ajoki ining'uja apa eimua tarruisho ino. Ore nanu itu nanu ayiolou amu itu taa nanu enaa Sankok oiwuo ninye naa ejo olayioni ajo aewuo nanu atudoki nanu ajo enoshi kera nataa kejo kepuopuo neeku ore nanu paalotu abulu te AIC kateng'ena ake nanu neeku ntoiwuo naaponu ajo osindano apa kaja eimua ena tarruisho. Okay, yiolo eton itu duo kibaya naa atua county kayieu sii nai nilimu naaji maybe ashu mbaa niimayie iyie ira oltung'ani tarruishi matejo tembulunoto ino oishomo sukuul mbaa ngolikinot niimayie naaji nindim ataa yiolo naaji oltung'ani sinye oota entarruisho tewueji tosesen ashu enemen tosesen
ebaiki neeta sai naagira aimaa negila tau nejo ama yiolo mekure nanu mekure atai negila ntukuja sii ilo tung'ani ombaa nai niimayie peedol sinye oltung'ani ajo melelek ashu kelelek niimayie. Ashe oleng kajo ore tenanu naa ang'as aisho ntoiwuo ainei enashe amu meeta entoki torrono enaa tenidol entoiwuoi namenaa enkerai tarruesh amu kiteru agil ina kerai tau niteru ina kerai adol sinye keon enaa pesho. Kaanyorr apa nanu ntoiwuo ainei neleleta aitamanai tetuno Kenyatta naitoki taa naayau taata ena sukuul naji AIC Child Care Center. Naa nena rishat tenakata meeta nkera kumok oltung'ana tarrueshi amu meekure ore ina missionary apa natii mokure naa ninye etii. Etaa taata iltung'anak oorok otii nemokure neetai duo sponsorship. Neeku naa ore nanu paabulu tena AIC nabulu naa orkitubulunei sidai laewuo naa aitodoli ajo ira akeyie oltung'ani siiyie sidai oltung'ani letipat ira ake siiyie selenkei sidai asi nabulunye naa nanu ilo kitubulunoi atayiolo keon. Neeku ore taata paalotu nanu alo secondary ketii ngolikinot amu ketii naa tenakata naa kedoli ake enaa mikiyami akeyie. Neeku nai matejo kedol intoiwuo enaa nikintukuj duo ajoki mipuku taake minutai ake amu itii naa sukuul nemikintukuj enaa enkai tito kintukuj mara naata iyie amu eninutai nemikiyami ake. Yani neeku ekigili tau tine kake ore ake pee amu tenkaraki orkitubulunoi apa naa latubulua sidai lenaa ashumpai laa kitodua yiok ajo nitubulu yiok tororei lenkai nitubulu yiok tombaa sidan meeta apa ai toki nilau. Neeku nilep naa self esteem ai amu keeku naa kadolta sinanu keon melelek nanu aitashal duo oltung'ani ajoki mira oltung'ani letipat tenkaraki orkitubulunei sidai. Neeku ore naa nanu enajoki ntoiwuo naata nkera tarrueshi ore taa mokure naa sii etii nena rishat matejo nai nikijo awaita AIC natii enkashumpai nelo aitubulu etaa taata ngolikinot kake tenenyorru entoiwuoi keon nenyorraa sinye ena kerai tarruesh ajo enkeju taake naata eleyiata amu meeta iltung'anak sidan enaa iltung'anak tarrueshi amu keng'eni. Naa iltung'anak loigeroyu amu ama naa ninye niger oltung'ani tarruesh meeta ninye lotulotot naa ore iton tene nintoki akwet alai wei. Ore adake ninche peetum ena kisuma netum isiaitin naa iltung'anak oidim aing'ura nena toiwuo niibung' irmareita lenye. Neeku ina nai ake nanu ajoki ntoiwuo emimenaa amu ore tenakata sinche yiok pikitii nabanji naa tenkaraki naa natudumutua apa ntoiwuo atua aaya yiok sukuul. Neeku tudumu ake siiyie entoiwuoi wenkerai ino tarruesh uwa sukuul enaa vile niyaita nkulie nimintoki aitodol esiai etarruesho amu keeta irmaasai ina oleng tesapuki. Ata saa hizi ata tenakata yiok kitiu nji ore ake piiba etii ewuei nailo ormaasai naa ikidoli enaa imuoi. Kikintanyama keji ake aishe oi pole taayie pole nilau ajo ekigira taata ajoki pole penyo. Asi neeku naa ina kajoki irmaasai entonyorrai yiok inkera tarrueshi naa ore taake orkitubu amu ore ake piinteru enoshi naji ore ake piinteru ajoki enkerai shomo oldia na elelek taata adake elotu ina kerai aaku nyoo oldia. Ore sinche yiok inchoo yiok inkarn orng'ojine sijui ormaima. Ore taa nanu paalotu ang'enu paayiolou kuna arn apa naipotieki yiok naing'asia amu kegira inkarn duo nye apa naa eniyiolo duo apa igira abulu kweli enkarna naa ikigil tau. Ama naa enikijo orng'ojine nikintanyanyukieki eng'ues naa ira enkerai ira ake oltung'ani sidai enkeju ake naata eleyiata. Nikijo ormaima enoshi toki naiturieki ilayiok aajo duo mikilo ormaima aok osarge. Neeku kajoki irmaasai lang empoto sinche yiok inkarn sidan enkijoto yiok noonamayiana entito sidai naikibulu sii yiok kira iltung'anak. Kesipa. Mpaka sinye sankokipoto apa naar nejo newueji oloshi maima loleng'ania oloshi ng'ojine oloshi nkarn akeyie naipoto sinye apa mheshimiwa Sakok te interview apa nikiata ninye. Neeku ashe oleng. Yiolo nena arn nai naa kesipa. Kimenare nikimpotie nkera amu yiolo dii orng'ejep naa keeta nguvu oleng orng'ejep. Yiolo entoki nimpotie oltung'ani kelelek eeku ilo tung'ani ina toki. Neeku kesipa keyieu nikipaash ina arn nikincho iltung'anak. Kietuo taa indipa sukuul itaasishe toonena sukuuli ebaiki mikigira duo apa iltung'anak amenaa itii esiai duo kintaasi nkuti duo menaa ashu nkuti baa torrono tene duo nitaasishore. Eji ore nanu amu aewuo nanu ena sukuul naji oloolaisir amu ninye duo nanu ataasishore. Kake ore sii eton duo itu atum ena sukuul oloolaisir itu atodua apa nanu ajo mainana kajoki apa Enkai mikincho ake aaku olola loltung'ani. Neeku ore naa apa eton itu elotu ena sukuul oloolaisir nang'as alo IPZ.
naripisho te ipised akeyie ipised enoshi ake naning kitengela ena natii kitengela atii kitengela nee kejo narinye kokai ena natoiwuo entasat shembaitie enkerai puopuo anang'a aniteji kegira aiteseka najoki oltasat mayi nana dapalaki ntae maiteseka sinanu paapuku sinanu aata nyoo entoki ai peemaitanyamal oltung'ani nalo sinanu nemayian enkai kasidai ena keju nabo ositima erorieki emashini naa enkeju nabo ake irorie asi nalo sinanu najoki ormoindi kayiolo kake itu aikata adol eneripishoreki tinewueji ashomo adol ajo iroro akeyie emashini nelo enkila neeku naa enkiti rishata mirip apa enkila musima enkiti wueji akeyie irip asi naasishoto tina ipised naitum akeyie nkuti pisai lapaitin ile neeku kaloolotu asi nanu airent enkaji tenkong te kitengela asi omeu naa nalotu oltasat ojo Lentayia amu olormarei nejo nening taata eji eyieuni te sukuul najo oloolaiser enkerai ormaasai nalotu naajoki mama ai amaa nilo aas ina sukuul kake itu aikata todua mena naitetema ake ajing sukuul e accounts kake itu aikata siyiolou ajo kaji kunari naajoki maapa akeyie nikipuo naariku taa naa irkokoyo naa loomanya enakop loreren naariku taa ena sukuul naji oloolaiser nikinepu ormalimui naarri oji Karioki asi ore nye duo interview naitaasi naa ejoki taa taata nye naisis oltasat ajoki ore ena kerai ai keyiolo esiai naa enkerai sidai enkerai supat asi kitoki ajo amu esiai naa oropiyiani nejo naa enkerai natajeuo asi naa kenyo nejia apa kaitoki ajoki mama ai maitajeuo tooshi najoki earajeuo asi nirora ake nitetea taa natum ina siai natum naa sinye oltung'ani sidai ormalimui laa keyiolo todua ake sinye ajo kara green maata entoki nayiolo oltung'ani ake otupukuo te secondary nitemakino kiti college nimpang'u netumoki nye eripare ina saing'ua neeku neeku ninye damu enapa baye nishomo aisumare natemakine accounts naanyorraa ake nye naanyorru naa naibung sinanu esiai amu atii entae ore oltung'ani tarri naa iasisho yie ore ena nimbung'a enitoniki basi nias duo kamili naasias taa naa kejo naarri nkulie duo kokoyo nejia keyiolo irmaasai esiai ooropiyiani neeku naa ore paalotu airura kajito ake naa inchooki akeyie nanu nini matonyo amu kaure ena siai naa ore paalotu ina sukuul keji eshomoita apa olikae eshomo tenkaraki etuurrishe eshomo tenkaraki ena neeku kaure apa esiai naa kaure katijing'a kaure madol apa enaa kaidim ataasa kake naton naa kaasisho tine naa ometaa kajoki nena kokoyo idoldol sinche ajo keyiolo irmaasai nyoo esiai ooropiyiani naton ake ometaa ore enkolong nematii ina sukuul nenyamaluni enajo nye malotu taata naajo nitonyu akeyie owo kitashe pooki toki najo sidai amu at least ayawua metaa kedoli ajo naisho Enkai omo nedoli ajo mokure ake nye eji meyiolo nyoo irmaasai esiai ooropiyiani neitoki aaku enkerai tarrush nataa etaa duo ore kulo loobo lotii ine meesi ai toki metii ena kerai tarrush nalotu aasisho te sukuul ninye nayiolo pooki toki ninye nautaa principal ajo inji taaduo etiu esiai ooropiyiani naa nji kias neeku nanu eponunui ayiaya atonita ake naaponu ayiaya aikilikuanishore ashe oleng naa tine taa taasa naaduo aisuma aaku kalo ake darasa part time classes neeku iasisho ore ake kewarie nalo sukuul amu maata naa ormarei neeku ore paidip nanyok nalo sukuul omai naatum kuna ardasini naishaa duo piitii nyoo ena wueji aya kindipa taa kishomo taa kitaasishore kaido nikipuo taata ene naa nitii kinchooki taa nomination indipa naaji turumu penyo kinchooki taa nomination Jubilee ama noton peeji kinchooki nomination ashu kaji oshi kinkunakini ena nomination ore nomination naa anuta ore apa paalotu amu ore toi sii paalotu ele osho lorkeek onyokie nakata apa ayauni oloolaiser nitoki naaku etii apa kenyamal apa elosho lorkeek onyokie tesiai enkisuma oontoyie niteru apa olikae director lorkeek onyokie oji Francis Sakuda niteru enkiti CBO pee amu etodua naaji etaarate ninche amu keeta NGO nedol ajo pooki ake iltung'anak oidim airorie ntoyie naa ntomonok ake nkituak naidim airorie nkulie kituak niteru apa ilo kiti turrur loonkituak loontomonok naa lotu naa nanu ayiolou eton enalotu nyako loolaiser nelo naa aitutum kuna tasati
Nadol naa ajo ore tiatua kuna tasati meeta enaata nyoo esiai ya accounts, esiai duo esiai nayiolo account esiai ropiyiani. Nelo naa nejo etii enkiti kerai orkaputi natii ende. Apala mayake ntae peelotu aisaidia ntae nyoo tesiai ooropiyiani. Naapikita apa naang'amu taa sinche nena kekonyokie naasisho tine eton ake kiata ilo turrur loontoyie. Neeku naa ore natum naa networks amu atonyorra kulo kekonyokie. Neeku ore peelotu ena siai e nomination neji naa keetae irishat oltung'anak tarrushi. Entomononi olee. Asi neeku naa kaajokini ake ing'oru tina siai. Naing'oru taatoi ina siai nai-apply naarrumoo iltung'anak laibung'a enkaina asi omayeu naatum sinanu ina nomination e Jubilee. Yes. Nitum taa kinchooki esiai nenayie natijing'a Jubilee ena nomination kinchooki Jubilee itijing'a atua county assembly. Ita kwa nomination yiolo ajo naa oltung'ani keeta oltung'ani tofauti ena amu ebaiki nemeyiolo iltung'anak keeta iltung'anak oogeluno oloishooni. Ore enakata yiok naa ikira kulo looyawua katiba amu ore apa peimieki ena katiba e 2010 netejo ate enegeluni iltung'anak tenemegelu irmaasai intomonok megelu intomononi nisul naaduo ata oltung'ani tarruesh kake nejo ake katiba ipuopuo ake bunge. Nelotu apa olakira linyi. Nelotu olakira amu ata enakata katiba ata enegelishoe neji ake ing'ori ake neji miidim bunge aendelea metii intomonok. Miidim aendelea metii oltung'ani tarruesh. Ndio. Aya kitii atua assembly. Kakwa siaitin duo oshi iasita yie tena assembly enaa duo kinchookita enaa pee kinchooki nomination ebaiki etii imbaa nigira aitasheki naa tiatua assembly. Ore tenakata duo siaitin e assembly naa eraja amu etii naa ena naji oversight. Nidoldol ajo kanyioo nagira aasa, kegira mbaa aasa sidai te county naa ninye eji oversight. Nitokini aata representation. Naa ore naa ena naji representation naa ore tenakata yieunot oltung'anak tarrueshi naa ninche nanu aya bunge. Naa netii entoki nikiyieu nikinkilikuanu ashu nikias tesiai oltung'anak tarrueshi naa ninye naa ina naji nalo nanu aitasheki ninche tiai te bunge. Nitokini aata ena naji legislation. Ore ena legislation naa aitobirr incheriani. Incheriani amu ketii nkulie tokitin naa nikijo emaitaasa iltung'anak tarrueshi netii ake nkulie nemeasa amu kanyioo nagira aiko metaasi. Metii naa sheria. Neeku ina naa pikintobirr incheriani naisaidia naa iltung'anak tarrueshi. Maiteru tina sheria. Kakwa sheriani nai nitejo iimie ntae enaa taa pijing county amu kajo keibung aimu dupoto naawua county kake ama naa pijing iyie ina county assembly orkejuodo kakwa baa ashu kakwa legislation kakwa sheriani iimie nijo kiimie nai sheria kiata are ashu uni nikiimie nayiolo sai nagira aasisho tene otene. Ore tenakata amu ata kiata duo ena sheria ena bill oltung'anak tarrueshi eton in the process kake ata tenakata kishomo ore last week but one kitii apa ilong amend duo nkulie weitin naifaa through isaidia yiok kulo tung'anak lakilini. Neeku kintobirai neetaa kebau tenakata ina assembly peekiponu naa ime nikintoki ayaki kulo amu ore ake peebau assembly neji naa etaa etonyorrayioki mitobiri ina sheria nikimpang'ie taata yiok aapuo ena naji public participation neeku kipuo aatumore kulo iltung'anak etii iltarrueshi iltung'anak mpukunot pookin ama ata amu kiata ena sheria. Ketii aitoki ntae nidoltata peekiponaa ashu peekintau. Ore ake peeku naa eshomo nejia nikintoki naa ashuku neeku naa nelotu naa kenya omeu naa orgavanai asent etaa sheria. Kake ore etii ina ena duo amu ore naatoi ore ena tarruesho naa kelo toonchot pookin. It cuts across. Amu ore tenakata ena ncheriani pookin naitobiri matejo enetii noontomonok amu etii tenakata ena women empowerment bill nikihakikisha ajo kama tiatua biili pookin naaponu assembly kai etaporoyie iltung'anak tarrueshi amu enepuoi intomonok eetai intomonok tarrueshi kai ninche tipikaki tena sheria. Neeku naduo tenakata esiai nikias. Ore entoki nikidol enaa tenakata ena ijo adol enaa ishetitae iweitin nemetii kuna ram nemetii kuna ewuei duo naidim oltung'ani tarrueshi atijing'a megirai aanap menare nenapi yiok. Kenare ake nilo siyie enaa vile naloito likae tung'ani iyata wheelchair iyata ntirman
neeku naa piikinkilikuanu naa ajo kanyo nikingerr enaa kuna tokitin naaji motions ashu kingerr ena statement amu airaise nanu statement najo kanyo peemees ena wena ama ene enkigerore kanyo peemetii kaja iltung'anak tarruoshi lingero neeku ina duo tenakata esiai nikiasita. Ashe oleng. Eetai sii ai naa kindipa intejokaki amu yiolo ena siai e county assembly nemeyiolo ajo sinche irmaasai oleng. Meyiolo ajo ira sinche irbungei. Keetai ake national assembly natii irbungei neetai irbungei le county. Ikira yiok irbungei le county. Neeku ntooro tenaa ketii ntokitin ntae oitasheki. Na nipuopuo aaru nkulie ayau meyauni atua ward na tenaa ake enaa nena sheriani ntae oitunga sheriani naasishoreki tiatua county. Iimaka taa nena ebaiki nai netii matejo mbaa naiwuo neetuo anaa pejing'ia county assembly niindim atejo yiolo anaa paajing' nanu county assembly ketii mbaa dupotisho natodua eakaki iltung'anak tarruosh. Matejo nai letu duo nemeetai apake mbaa naijo netu apa ena sai ena naewuo sheria aitambua ntae wenoto ntae ilorikan. Ama nai lelo tung'anak lipuopuo ntae oshi aiwakilisha te county assembly ketii mbaa nayakaki naatareto county assembly ninche. Mekumok amu ore naa kuna tokitin naa eton aa kegol olarrabal lesiai oltung'anak tarruosh amu etanyita irmaasai enyorraa ajo ore oltung'ani tarruosh naa iltung'anak ake sinche. Naa iyiolo naa siyie ajo ore kuna siaitin enaa kuna duo tokitin e county naa ijo king'orieki enkong'u oleng esiasa. Neeku kidimi ning'ori nedoli enaa ore oltung'ani tarruosh meeta nkurai naagira aikaja naayau ashu duo ning'ori tenkae shoto nemesidai. Kake ore sii etii naataasate amu ore enaa peekijing'u yiok ena county assembly naa ore naarri naa ore tenikipoi eetai assessment duo nikintaasi peelimuni ajo kaa abila tarruosho iyata. Ira modooni, ira ming'ani, ira enenkeju, ira duo kuna kera taata naata cerebral palsy. Eetai naa ina naa pooki ake piitum ena kiti kipande oltung'ani tarruosh naa ening'as ildakitarini aatoni niking'ori nedoli ajo kesipa katarruosh naa nji kununo tarruosho enye. Amu etaa iltung'anak loowuarak etii tenaa iltung'anak laa keng'uarrita ninche peejing' ena siai e tarruosh. Aaku tarruosh nemeeta itioto oltung'ani tosesen. Nemeeta itioto. Naa tenkaraki ake duo eji ntokitin naagira taata naayau katiba ashu naagira sirkali ajo kintobirr tenkaraki nyoo peishori sinche iltung'anak tarruoshi metotoni maisha sidai. Neeku naa ore taata ina assessment naa kelaki apa 500, 300 mpaka 500. Ore naa apa pee nikiponu atumore orgavanai Olelenku nikijoki ore enaiko kegol ena siai amu menare nelak oltung'ani tarruosh epuoi ake duo aing'uraa ajo katarruosh. Njo duo ake ore kuna sipitalini esirkali kuna esirkali neme kuna private nche ore ake peelo oltung'ani ming'urari kelo ake nejo kayieu naiasesi esiai e tarruosho paatum ena kipande nche eeku enepesho. Neeku etaa niigerr taa sinye mpala nigeroki kuna sipitalini enaa duo Noongong kuna Kajiado. Neeku ore naata enedumuni enkerai pee apuo aiassess peetum ena kipande naa pesho ina. Ore sii enkae eetai naa sii ore duo county eeta naa sii ele bene loltung'anak tarruoshi disability fund na at least ore duo kinyang'unyeki ntokitin iltung'anak ooyieu ilchumai nelaakini iltung'anak ooyieu wheelchair nishori iltung'anak kuna school fees amu iyiolo naa ajo ore sukuulini oltung'anak tarruoshi ajo mikiata te Kajiado duo sukuul naji enoltung'anak ming'an sukuul naji enoltung'anak modo kegira ake aintegrate sukuulini pookin naa ina tenakata duo oshi esidai amu kesidai eneshula kuna kera tarruoshi okuna neme tarruoshi peemeeku kedol sinche enaa ketegelayioki. Neeku naa eetai sinye school fees elak ilo bene school fees. Neetai sii kuna duo naishori ndaiki enaa kuna amu ore kuna kera duo cerebral palsy kuna duo naata sampulali ama ile neji te Kimasai naa kishori sinche duo ndaiki amu ketii naa ninche miidim aatanya entoki neeku ketii duo naa kepuoi aabaiki nedoli nishori nena daiki.
neeku ore sii enkae kitonyua arrumoo duo esiai enkigerore oltung'anak tarrueshi kake ore iyiok kijo te Kajiado eton ake naa tenkaraki taake ena siai ormaasai naikaja eton ake itu ejing'aa iltung'anak esiai oltung'anak tarrueshi duo aadol ajo iltung'anak letipat amu ata saizi ata tekuna kajijik naasheti eton ake egira iltung'anak aadol enaa ijo duo mesheti ajo kaji eimu iltung'anak tarrueshi. Alafu neetai ena kiti naji enepuoi aikilikuanu ajo kanyioo ijo migirara aitobirr ewuei peidim iltung'anak tarrueshi aimu. Neeku kedol ninche enaa entapaltaki ntae amu ekintobiraki ntae. Nemeyiolo taata egira aitobiraki. Kee ninkojo oltung'ani nibatata nikigil enkeju. Nebaiki nitum accident. Ashu ponu kuna moyiaritin naaetuo. Neeku ore tarruesho naa ekijo oshi kila oltung'ani naa customer ake lina nini. Elelek ake iyaku customer. Neeku ata ninye ishet enkaji ino ata enkaja. Ore ena napuo iltung'anak aapik ate ngorofani ore kidogo noto duo eleyiata mekure duo indim atakeda gorofa naayie itobiraki. Maata nanu iltung'anak tarrueshi ashu maata duo oltung'ani laing'orita ajo kang'ae itobiraki. Neeku meyieu nintobiri ashu neesi entoki tenkaraki elde lidolta tarrueshi. Taasa tenkaraki iyie metaa enepuku pooki toki neesa ina amu idol ajo ore enaata meng'eng'e Enkai oltasat lang Ole Mca ore inakata etii county kati apa ninye eyiolo ajo kelotu ometaa ore tenkolong nabo etonta te wheelchair. Kake eton naa intobirr sii duo county amu eton naa ira igol eton ira oltung'ani sidai kake ore ake piilotu peekinepu tarruesho naa inakata interu aikaja adol ajo kweli kenare iltung'anak tarrueshi neja kenare ning'ori. Naa ore taa ena sheria ena disability ena 203 act the act of disability naa eruki isaini kemusana ina sheria piitobiri te Kenya kake misaini kake niki Enkai Kibaki meut te wheelchair enoolong ake etijing'ua Kibaki aaku president te wheelchair nejo eyau sheria oltung'anak tarrueshi maisaini nepik orkimojino. Neeku paa kanyioo piikianyu ntokitin nijo nena enaikash ake nikinken sinche kulo tung'anak enejo toi sheria amu ketii ore tenakata enaa kuna duo kuna tokitin enchetare kejo sheria peeku accessible naa mpaka peedoli ajo ikenaki sininche kake keidiakine keidake iltung'anak ine amu medolta ninche enaa duo kegira aitobirr environment sidai te pooki ng'ae te situation yoyote kake kedolta ninche enaa enipuopuo ajo kamaatu peemiasita tena neji entapaltaki ntae amu aikiasaki ntae. Neeku duo ijo etaa kulo tung'anak tarrueshi nemikinyamal tu iyiok mikinyamal iyiok iltung'anak tarrueshi amu amaa naa atamoo nanu ore abuluare enkerai kati nanu yiolo ajo kenare neetai accessibility atamoo nena hardship ijo duo ijo maisha naa katamoo maitanyamal amu atayiolo enaikwaja enaikunakino kake ore tenakata oltung'ani lijo iyie eninkonji nye enkeju konji ninyamalu amu entoki naa ikitaluama ore tenakata ele loji oloshi oitasheki taata ena National Council amu kesidai ake eneimaki ntokitin peeyiolou iltung'anak ajo ore kuna tokitin naa ketii ore ele eji oitasheki tenakata National Council naa oltung'ani laa kejoki ninye iyiok ore naari nanu kaing'orr naari nanu oltung'ani tarruesh enaa ijo duo ijo kaing'asie ajo kwani kanyioo ninye peetiu inji nejo naa kara naata nanu olchumari oltung'ani sidai oiserere sidai naa orbungei naa kaikatua neeku ore nye enkerai tarruesh kaing'orr ake duo madolta ele loji Haron madol nanu enaa oltung'ani. Neeku ore inakata eerare iltung'anak aajo kintobirr etii loosankok eerareki ena National Council nejo kadol naari ake nanu kaning naari ake nanu eerare enolikae oji Borle loolchumari ake sinye kaning naari ake eerare nadol enaa esiai enye kake kang'ae tenakata ogira atonie ilo orika le CEO naa kegira atonie etii wheelchair miidim ninye aitasho mpaka ake paa ilo wheelchair etonie nejo neeku aewuo nanu anyorraa ajo ore ena disability naa keeku oltung'ani pookin customer neeku emaitobira nini kaomon ake olosho le county emikintoki aing'orr enaa iltung'anak tarrueshi kigira aaret kake mataret kiyiolo ajo lalashara lang nkera ang nikintobirr sii toi ewuei tenkaraki mikiyiolo maisha baadaye mikiyiolo entaisere. Neeku itejo naaji
ama ena siai okay imaka siai kaji nini imaki ho ningusia peno keba iltung'anak matejo naaji mfano keeta ng'amutua ninche county Kajiado keba iltung'anak tarrueshi oigeroki naaji mfano oosisho tiatua county tung'ae taduo ntae naaji ishooki MCAs ketii loosisho tiatua county ketonyorrai ninche county Kajiado aigerr iltung'anak tarrueshi tiatua county. Kiata nara iltung'anak oigero te county amu kiata akeyie kadhaa saizi oigero etii executive etii enatii assembly ketii duo paa enoshi naji enkiti nini ake duo nemenare nai naa nejia ba kekunyi oleng kekuti oleng amu enigeri oltung'ani kajo enapa regime neeku ijo kikenakini ake iltung'anak tarrueshi ajo ore taata eewuo ena regime kikenakini ntae ilapa keji ake ingeroro ntae ejo kiata emiatata fulani naa ore ilo tung'ani igeroki apa piiteru devolution neeku naa sasa mikiata duo ina progressive duo megira aponari iltung'anak megira duo aponari enaishiakino. Aya ira taa MCA ira mheshimiwa tiatua county assembly Kajiado kiyiolo ajo eawuaki ena toki naji devolution kaa dupoto itodua yie eawua devolution atua county ashu county Kajiado telulung'ata baiki taa maendeleo pookin orbarabarani nyoo nena pookin eawua devolution ntokitin mbaa sidan amu eawua nye ore ena devolution ikuna taata metabai meu sirkali abori abaiki iltung'anak amu ore naata ena naata kila ward orbene lenye kila ward eeta ntokitin e development enye meetai apa neeku eawua ina devolution metaa kebaiki maendeleo iltung'anak liatua nkishu. Ore sii enkae eawua ena devolution metaa kiidim tenakata ore tenakata county naa keetai president le county laa ninye tenakata oing'orr eramatare e county metii enkaina duo e national metaa mee kejokini inji taasa onji keesi ore tenakata enaa enaasitai te county ya Kajiado naa keesi enaa vile naishia neesi duo iltung'anak le Kajiado nees ake sinche enaa nkulie countini enaa ntokitin naadol enaa naas. Ore enkae neyawua sii metaa ore duo ore tenakata mpisai duo e county kuna duo revenue naa kiidim county aikunaja ataasishore ena revenue amu ore naari revenue naa kitauni ake revenue nelo nyoo orbene le national na ore naa saizi ore ake vile enesotu Kajiado revenue enye sapuk na ore share naisho national na kishori enaa enaikununo nyoo orbene lenye le county neeku at least ikuna metaa kebau mpisai duo neponu development abori atua nkishu. Ore sii enkae neyawua enkigerore amu etaa taata ore ebulu eewuo taata enkiti serkali Kajiado naa ketum iltung'anak siaitin neyawua sii amu ore tenakata tenaduo ena Kajiado emeyawua kuna naa municipalities amu ore ake peeku county neeku keeta county nitai municipalities intaoni enaa Kitengela, Ngong asi na ore naa piitai municipalities nidol irbarabarani nilo tenakata Ngong nidol vile naitobiraki etipikaki lami nitobiri enaa sokonini nitobiri duo enaa Kitengela ketii maendeleo naetuo duo nayawua devolution na enemutu apa etasiku devolution anaata kilakwa kake ore enaa tenakata kuna term are nikiata duo devolution naa etaasate mbaa sapukin te county ya Kajiado. Kayieu nai niki-rate penyo ashu nikincho sie county Kajiado tokulo arin ametaa kegira aiput larin 14 peekitum devolution kayieu nai nijo kayieu duo ning'as ajo naaji mfano hoo nayiolo taadii enkata tenebulu midim naaji atejo etu esing'ani oleng amu iyiolo ajo kelelek iyiolo saa iyie anaa nikitii tenatum sai tenaaku tarrueshi tinakata iyiolo sai eroruata niata yie wenaiterunye nanu naa kegol amu iyieu indipa yie atubulu indipa atayiolo mbaa kumok neeku mikindim naaji atejo eji etu esing'ani oleng atasang'ani alang oleng kake ama nai tena rate county Kajiado indim iyie atejo performance e county e Kajiado ajo kaa percentage naaji indim aishoo. Ore nai duo tenashoto devolution enaa Kajiado tuko enikira ake nye matejo out of 10 matejo kiti around let's
6. Negiti na itiatu atomoni kiti namba ile. Nikiti neeku kanyo na indim atejo baki ninye naawua yiok abori ketii mbaa netu kintabaya. Ore naa mbaa nitu kintabaya naa ketii naatoi mbaa kumok duo naayau enkitabaruto amu melolonga tenakata kulo arin 10. Ore tenakata larin 10 eewuo sii ina toki naji corona etang'asa nyaanya dapashe siai pookin kesipa. Etang'asa nyaanya lelo meeta enaasitai ninyala mpisai neeku meeta mpisai te national neeku naa meeta na sinche county mpisai neng'as esiai e development naitashe neeku nena tokitin naikuna mitasho neton naa sii ore duo mpisai naishorita national counties ning'ita ake siiyie restore bunkei arare keji entoponiki county mpisai senate lakini neeny naa irbungei neeku naa nena tokitin nena restriction inkulie naiko duo counties amu enimutu ake ishori duo counties mpisai nai metabau county naa keeku naa naisapuk duo development. Etii apa oltung'ani atodua comment naigero oltung'ani ejo kegira senate ajo mayautu ropiyiani pee etum entoki napuo aasishore netii irbungei oogira amit peeng'as amu ketii looyieu sinche nepuo county neeku etii looyieu ning'oru irgavanani neeku etii larrabal akeyie oleng kake ekidol ake amu kebau ninye erishata. Lasima naa peetii ake larrabali amu enaata national irbungei o counties assembly nemepudari naata amu ore tenakata ninche naa ketii naa serikali ya county o serikali ya national neeku naa nkajijik nena naanyanyuk na nkera naang'ar nena duo ekekiti ena naa kaboror ena neeku naa lasima peetii na upingamizi na nebaiki neeta na interest ajo ntoyie marang'as pae aifinya kulo tung'ana peemepuo oleng peemedol ena pikintoki siyiok aaponu ajing'u nemeyiolo ajo indim nijo ajing'u nejing irkulie ake ina bunge nikipuo ake siyie aroru ake kake ore enda senate amu ninche naa duo naitasheki counties ninche duo enkong'u ang naa ninche naa lelo loodolta ake ajo megira kuna pisai duo eneponari naa inakata esidai kesipa. Ashe oleng kajo king'as ang'obu enkare penyo peekishukunye pilotu aliki yiok ajo amaa taata esiai olelenku performance enyenak ajo kaji egira aikunaa siai e county nilotu sii alimu ajo kamaa yie ebaiki ina rishata kaya kenduata ino yie kayieu nilo yie ebaiki taata ina rishata amu idol ajo eishunye kegira lolarin 10 aishunye eyiolo naa yieu nintashe aing'oru siasa ashu mingira neeku ng'as ang'obu enkare. Ashe oleng. Ena naureki nibayoki nemotiki napashipana kintaya manyala bayalaji nalampana yerembauni wajima mosini diborngeser nibabir kizainavamayamai nimirodisikana manyara Yavar mesikizo kidingenya nirai tongari usebo Laing'urak le Mca TV ashe oleng kigira taata aendelea umeshimiwa kitejo na king'asa apuo aok enkiti are olee kitooko neeku kitooko enkare kijo ashe oleng erishata naa kigira aendelea kitejo naaji aigusie nai penyo aikilikuan ajo nyoo kiponu aimaki tende kishukunye tena rishata nikishomo ang'obu enkare neeku eton taa kiata mheshimiwa mheshimiwa kayieu niliki irmaasai le Mca TV liking'oru teng'uei pookin amu ketitai taa irgavanani oleng ketitai ejo iltung'anak etii lemeesisho eitu eesisho irgavanani amaa taata ena county nikitii e Kajiado kebaa esiai indim naaji atejo kebaa esiai naasita ninye olelenku keeta oltung'ani oasisho ana oltung'ani oirure. Kake ore matii ake irgavanani taa keeri olarikoni pookin ore tenakata MCA etaasa enataasa eeritai ake orbungei etaasa naataasa eeritai ake neeku ore sinye orgavanai olelenku tapasata nche eri yiok nominated nemikiata yiok orbene keyau ake nche yiok pikirepresent neeritai ake sinche yiok kake eesita ore tenakata duo olelenku etonyua sininye teneme nai duo kunkulie golikinot enaa natii aka esiai ompisai mebau county enkata naishiakinore ama enata amu ore tenakata mpisai egira taata aiken financial year ena 2020-2021 egira aiken netii mpisai neton itu release
itu release national exchequer eron itu release neeku ore neji kibolu kuna pisai meetu county eishunye enkata nitoki ake ashuko amu nini meitashe naa ore kieshoruni kifaa duo paa kishoruni mpisai enkata naishia kake etaasa sininye amu ore naa taata enaa kuna municipalities ninyo yagwa kuna municipalities ore naa Ngong na municipality Kitengela na municipality na ore peeku ntaoni municipality na rapid development ena Ngong ajo eto sokoni sokoni nini very executive era barabarani lolami oimiman town amai matua na nini ake nayagwa na municipalities na nije tu Kitengela tenilo ore kuna municipalities nayagwa nipanga town yang meta ketii barabarani ojing neeku duo town sida ore Kajiado na municipalities neeku kiata na municipalities uni na ninche nayau na World Bank mpisai nesheti ore si enkae etonyua si amu etaasa nini etaasa kenye development nena te duo te more na doi ninye na ki oversight assembly kake ninye na si duo oikaja oitasheki neeku ore na ataasa kulo MCAs netii ake enkae nang'ae orgavana neeku ore duo tenanu etaasa mbaa netii tenakata ore tenakata atleast enikuna igero nkera ormaasai igero tenakata nkera kumok toosiaitin naa ore tenakata piigeri nenya sinche lo marei enkurma neeku etonyua duo ninye kajito nanu etaasa duo mbaa sidan etaasa amu etabolubolo sii barabarani toowueitin eimu kulo MCAs amu ore ake eniwor nai pa orgavana yore aibooki anara na meeta nyo maendeleo nadolo neeku etaasishe kijasho oleng mheshimiwa gavana tenkaraki nanu natolimuo mheshimiwa giraasa neeku ashe oleng ama taata yie itii atua county assembly ebaiki neeta mbaa nitaasa yie tiatua ina county assembly ashu ebaiki nitaasa siiyie iltung'anak lingira airepresent naa inindim atejo ataasa nanu ena wena ara mheshimiwa nagira akilisha sinye iltung'anak tiatua county assembly ore ataasa sinanu enai enaa enabaiki amu ore tenakata ena natiaka esiai ena waiver ena assessment oltung'anak tarrueshi na through taake nakata pikijing nakata kitoduare na orgavana nikijoki ntau siake ena toki nipang na ina na shirinye kwanza tena amu yiolo iltung'anak tarrueshi teneme ama iltung'ani lemeeta entoki nelo aing'urunye ropiyiani tenejo alotu nitokini aipotunye ropiyiani neeku yie ajo oladuo tung'ani ingira aitarruesh yani eeta duo ninye tarrueshi enye kwanza naata nintoki aitaa olaisinani oleng amu yiolo kai dii atumie enaduo ropiyiani alotu alakie enaduo toki nayieu ning'oru neeku sidai oleng ena sheria melelek tau sinye piitau entoiwuoi entoki najo kedol enaa enitau mpisai naihusu enkerai tarruesh naa kegira anang'aa nena ropiyiani amu medolta duo enaa oltung'ani letipat egira alaaki neeku at least nepuku naa sinye neeku era naata ikiwoshoki ake entoiwuoi nidumu nkera joki ake yieu enkerai sipitali esirkali amu aiking'amuni amu at least kiata sii ildakitarini sidai ketii oldakitari oji Silale laa kaisho enashe oleng amu oltung'ani laa ata teneyauni enkerai peeji keyieuni niassess ena kerai kitasheyie nye pookin naasita neng'as aton niassess niidip nishooyo meshomoita ewuei duo nenare ore sii enkae kingero kuna na statements aifuatilia ajo kanyioo tunye eesita kanyioo executive peemigira aas ena nanare ena tenakata nena tokitin kikiyieu naa ketii rams offices metaa teneponu iltung'anak lang niidim aikunaja aatijing inkopisini enaa enaishia nikinkilikuanu sii ajo kanyioo peemetii enkigerore oltung'anak tarrueshi ena county nikisuj naa sinche aihakikisha ajo kigira sinche atum irishat enye piigeri ore sii enkae nataasa amu ore naa tenakata nche yiok nominated naa teneme kuna sheriani ake pikisuj ajo kintobirr isheriani enaa naata ina bill disability nikigira asuj ajo pee kihakikisha ake nye ajo ore ata eton itu kiindip ena term etaa ina sheria amu
nena tokiting nairo baadaye ore ake peeku etijing'a sheria neeku naa keeta entoki nikisuja ajo kanyor pee megira ena sheria abaya neeku ina sheria tenakata kigira asuj naa kajo ore hivi karibuni amu etaa saizi kelotu assembly matejo next week nebau assembly nikinteru naa asuj ina sheria process duo naifaa peeku sheria mikiata naatu yiok orbene mikiata duo yiok nominated orbene isuja akeyie niakisha ajo ore elde bene lotii ole loji disability fund kegira aisaidia kuna kera kegira aisaidia kulo tung'anak tarruoshi apooki nye nanu enkae nataasa duo nanu ena initiative ai ake openy naa etii apa enoolong naji enooltung'anak ming'an te dunia musima nadol naa ajo ore duo amu kigira oshi aarare ata te assembly kijito ake lazima peetai translator elele oltung'anak deaf amu kijo keeta haki sinche lelo tung'anak peeponu aatoni te gallery ebunge ainining ajo keji taa duo taata irbunge naa mpaka naa peetai oltung'ani oliki ninche tenkutuk naning ashu nadol tena kutuk enye neeku naa nikitum apa ina olong amu kejo oshi iltung'anak meeta eneji emaitobirata ena siai amu ketii taata kulo tung'anak naa kenare sinche peeponu nitai parmeti amu medoli naa kake ore ina olong pee kitum ina olong nikijo najo kinyok aing'oru pikisherekea naisho iltung'anak enashe loisupport amu etii business people ake ejo kincho ntae enkurma kincho ntae nyoo nikintobirr ina olong nikimpotu kulo tung'anak amu ketii nye sukuulini sapukin enaa enatii kitu nye apa kimpot pookin kimpoto kulo otii mashinani amu ore ena sukuul natii Ronkai is a very big school of the deaf etii sii Kitengela nkera kumok oleng deaf nikimpot apa kulo lotii mashinani neponu taa ninche ina olong naipot kulo MCAs naipot sinye entomononi orgavanai neponu taa taata netoni tine neeku kuna kera naarany ninche naarany piining'u siyie nejitoi tenimiyiolo ning'oru siyie oltung'ani likiliki amu egira oshi sinche aanyu entoliki nemigirara aliki nilo ajo dota mama ituduaki ntae kuna baa oshi nagira ajo toonkiasin taata kuna baa taata piidoldol ajo kesipa kaikiitaji kuna tokitin kesipa ore maubiri niubiri yes nolong ntokitin naa keeku ore iyio ning'isho keeku igira ajo kanyo taata etejo amu nejo sinche egira sinche aitanyamal egira sinche ayieu ajo kanyo ijitoto kake ore piikindip tine etii MCAs laa keimunye irkiyionkonyek kiishir amu kejo she yani kenjito etiu kesipa naa sidan kuna kera najo kidolta oshi noshi najo kintae matas noona taata neeku ore nye piinyoroto airo amu ketii apa Citizen etii loiroro nejo ore taata yiok kaikisupport ntae naikintashe tenebo ntae nikiakikisha ajo ore nye naa ena sheria kaikipuo aimie asi neleleku naa esiai amu kelo oshi enaa ore piikipuo bunge naa ore ake tenelo nye nenyor aitashe ake duo aichangia enkae motion naa edol eneji aya enyor taa Sharar iterua esiai e disability nikielieki na disability metaa miindim iyie airoro ai toki neme disability kake ore naa piilotu aitodol amu kiwaita toi sinche ata Mombasa nepuo adol kuna naa sapukin ilukuny naaruko sampulini enkong'u ake nang'aki olikae nejo hoja maapa amu ainyala oltau najo inchooki inyala nidol piiyiolou ajo keeta oshi mbaa yiolo naimaki naa kesipa ore piikishukunye bunge naa kejo entapalare taa amu metarruoshi tooshi Sharar kishomoita taa kitodua asi neeku ore ake paajoki amataas entoki e disability najo entadamu taa Mombasa entadamu enapa olong kata asi neeku naa etaa nye neleleku esiai amu etaa taa ore ipuopuo bunge kinyororo olikae murrani sidai entito esiankiki sidai nemeeta eleyiata ninyororo niton ainining egira aimaki ajo etaa ninche niking'orito iyie kore esiai e disability neeku eyiu kuna tokiting nedoli pee edol iltung'anak pee mitoki ajo kejitoi taake kake metii ore sii enkae atamanimanayie kaipoti ake nalo aitau nkera inepu ake kerai naa yani enkerai taake duo enkiti apailong olarin 12 nemisuja ama ninye duo kweli ena disable misuj ninye kama si enkare yanyu mikieruni aisaidia aisuja ake eji keeta enkerai ormoko kebolo osesen
ore peekipuo aitawueji naa nkuti kilani onkulie itauni eeta enkiti blouse esukul nishopokini enkiti kila kai oshi nye etii nkilani enyenak kai oshi nye etii peemikeni ainyang'aki nkilani naa ikishomo apa iton aironji mama kaja oshi nkera neya nejo aya nkera ong'uan ake aata asi ore ade baadaye mikeni tena nelotu adake aitau ore peepuoi aitau enkerai naa itu akata edol enkare etaa ninye kika mipang'unyeki boo etaa mikosisi amu meosh nenkolong kegira ake nye aton tiatua enkiti aji ormaasai ormisil nemelimuni ajo ketii neeku naa atonyuanyua alake nanu aitau paa keya naa nintau nilau ajo kai aitau paaya naa keya nilo ning'uraki nalo National Council nayaki kuna wheelchairs amu nena tokitin naduo nanu aidim ake nalo asujaki nalo ayaki wheelchairs naing'uraki ntirman naing'uraki kuna naayieu ilchumai kake kelo naa negolu amu eewuo taata tarusha aaku ijo ketaguto amu mekure aa noonkejek etaa taata kuna kera naata sampulali nemiidim aibung'a ate naa enkaina entoiwuoi ake eyieu neeku naa kegol naa amu mpaka kikijoki kama taata enkerai amu kincho ena orika naa kenyamal naa amu kelutaki taake keon nitau choo enaa enayieu nai kuna tokitin naenieki metaa amu kegol ninye sinche nena tokitin neeku naa nena tokitin nai kigira siyiok adol enaa tenaa kitoki nye nai National Council amu idolta naa disability ajo mokure aa noonkejek ake kiru nai aing'uraa ena kiru sinche aaku keetai kuna pampers at least nye piitokini adol aisho kuna kera amu keya nidol enkerai eeta larin 30 neton apaka keenita pampers neeku ore duo esiai etarusho eton ake eyieu neyiolo irmaasai ajo peebolu nkera ama naa saizi epuo etaa eetai naa ele bene le basari laindi nintau enkerai nimpang'ie akeyie niya sukul naa ore basari oonkera amu ishooda sinye kincho lelenkwa nasho amu ishoro oshi ninche yiok nominated basari paa kekinyi ama naa nanu enaishori basari e 100 ashu 200 naa ore iltung'anak ena kaunti pookin kewosh ake ole kinyawa nejo ore enoshi kerai naji Sharar naata basari ang paa kai naa ebaiki naa tenijo nye amu miindim aishoo enkerai tarrushi 5 mebaiki 5 amu ke expensive sukuulini oleng yo nkera sukuul kegol sukuul neeku enijo aisho 15 nkenaki ajo nkera aje ncho tina 100 kekuti oleng neeku ikintanyamali eji mincho mikiata basari neeku naa kegol ake eton ake kiyieu nikintoki apuo nikintoki apuo enkai step tesiai oltung'anak tarrushi kajo kedolta mheshimiwa Sankok peelo atus nye te bunge amu keeta nabani loliko naanyor oleng amu kesuj oshi Mca TV yiolo ake pooki boy nikingira airo naa kesuj tenemegira aing'or tinakata ilo adake aing'or ena baye neeku mheshimiwa Sankok kenyokita mheshimiwa Sankok kejo torgo paa enepuo ake duo kuna tokitin amu alake kimanya ninye te bunge kejo taaro paa kenata ake eton itu ejing ilukuny oltung'anak naa kegol oleng kesipa neeku mheshimiwa Sankok ng'urai taa ina baye na tejo mheshimiwa sininye ajo ng'urai sinye naa kishughulikia peetum nena pampers nana kera bakidol naa kidim sheria aata keetai sheria na inaishori ninye amu keetai ninye iltung'anak oishooyo nena pampers te pesha ake enaa keetai sheria napiki metaa keyakini aitabaiki naa keeku sidai oleng ore sinye mheshimiwa governor ng'urai sinche no mheshimiwa amu ning'ira ajo yiolo nkuti ropiyiani ninchorita kegira aishiraki olorere ajo ejo yiok ina kitoki kiyiolo ajo kinchorita governor ropiyiani too yiok nidol ajo kiti naa ilo kiti bene neeku taleno sinye ilo bene ashe oleng tona pookin niasita paa maata amu nena yie naagira aasisho indigira aitabaiki inewueji enake ilo ake nimijo pasa ing'oru ai wueji matejo ebaiki nijo yiolo amu nena siasa iterua duo siasa iterua duo aijokojoko kidogo mingira ake ayieu ning'oru naaji lekorika naa matejo vile ana kulo oota le National Assembly tena KMCA ingira aing'oru tena siasa nabo pee idol ajo piitum orbene oiroshi amu idol ajo ikiti naa ole nominated ebaiki niyieu ning'oru naa olonkurai peyie itum iropiyiani kumok
eton maata olorika duo lagira aing'oru tenakata. Eton maata olorika, eton ake kagira ake duo ayieu naa nang'as anyok aasaki kulo tung'anak esiai metaa naa kalotu duo atum airoruata naawa kake ore tenakata eton maata endamunoto olorika lagira aing'oru. Kesipa. Ashe oleng. Aya iyiok naa amu kigira naa aidip itejo taa mingira aing'oru olorika nekitejo kajo kidol mheshimiwa sinche pee kisapot iyie naa piing'as aitabaya enaduata niata. Neeku rorie sii irmaasai le Mca TV teng'uei pookin ajo kaa naai kikoo iyata tormaasai pookin liking'orita toolubot pookin enkop liking'orita. Ore nanu enajoki irmaasai nkajijik yeyio emintoki sii ake ore entoki naomonu kiata itoning'o naaji ina kerai natejo kakipuo aitau enkerai naa kisudoro mitooshi ninye enkolong misuji ninye neeku kaomon ake olosho le Maa entambua toonkera tarruoshi entodol enaa nkulie kera eng'ura entaramat vile nigira ake aramat ai kerai taramat ake sininye amu miyiolo ninye enaa ina kerai nikilotu naata olakira lilo marei. Amaa tenakata nanu enitu apa aisum enkang' ole Sharar nenitu apa aya atua aanyamaliki manoto enaidim aisaidia kewon kara tenaa sinanu olikae ayioni laa kaitashe tinang' ketii entoki nemeesi matii keji ake kore enkerai mokure adoli enaa oltung'ani tarruosh etaa kara oltung'ani letipat naa kekumok lotii amu idol tenakata enaa olepeshore sinye Mayian FM naa oltung'ani tarruosh etii lotii bungeni losankok neeku entupokita ake yiok entoki nikiomonu iltung'anak tarruoshi enkisuma ake enchoo yiok enkisuma enchoo yiok entaretoki yiok ena nikiyieu nikias kake mintoki aduaki yiok orng'ur mikiyieu yiok neduakini yiok orng'ur amu kitonyorraitie yiok ate ninyorraa ajo ikira tarruoshi naa ikiindim mikiyieu nintoki aduaki yiok orng'ur embung'aki yiok maitabai ena nikiindim sii yiok ataas neeku kaomon ake ntae ajoki emataramat inkera ang' emaing'ura amu elelek ijo iyie amaa naa amu kinepu enkae toiwuoi naa kitesa enkerai nemelo ina kerai kake nimaniki ake etum oltung'ani enkiti oirobi nelo keeta ake Enkai entonai nayieu nedung'ie ina kerai neeku taramata mpaka nikimbung'aki Enkai nikiretoki empang'unye toi entejo aata enkerai natiu inji kaisa naai kinko neretokinoi mpaka menoto sinye ena kerai menoto ena kerai msaada ning'orung'or amu idolta naa tenakata ore tenakata enaa yiok naa melelek eji keyami amu king'or ake oltung'ani badala niking'or enaalo duo enaa entomononi ning'or enkeju eng'ura yiok enaa iltung'anak amu kira sii yiok iltung'anak nemintoki aduaki yiok orng'ur ekira iltung'anak oidim ataas neeku embung'aki ake yiok ena ata te kaunti e Kajiado kajoki ake emaibung'a emataas ena ina accessibility enaa enkigerore emaitambua sinche kulo tung'anak amu toning'o naa naaji ajo meeta oltung'ani lemelelek ake yaku siyie tarruosh tiai oitoi. Ashe oleng. Ashe oleng. Kajo etoning'o irmaasai pookin king'ura irmaasai pookin tena rishata nikijo ashe oleng terishata ninchoo yiok siyiok maetu ainining' iyie kajo yiolo toonkolong'i kuti naaponu kayieu ake kiponu ake aimaki irmaasai damasiki aliki ntae kake amu etii embaye nadamu enakata kake kalotu kirorie mheshimiwa pee kimpanga sii yiok metaa yiolo kulo tung'anak tarruosh naa keeta enikintaas kira irmaasai telulung'ata ebaiki eluboto pookin natii irmaasai kayieu nikiponu sii yiok aitambua kira irmaasai neeta enikintaas amu kadol ajo loreten kadol oshi ake ibung'a ninche loreten neret neeku ekiponu sii yiok airo nimbelekenyenye nena kesipa orng'ojin oltoki ormaima embelekenya nchoo yiok nkarn sidan kesipa neeku ashe oleng yiolo neeta embaye niyieu ninkilikuan mheshimiwa ngero message tinewueji nekilo ninye awaliki naa ketii mbaa pookin niyieu nelotu ailong aimaki nekintoki ake aitoomon neeku ashe oleng kijo ashe tenkaraki ina rishata pookin ninchoo yiok ashe tenkaraki sii endama nitudumu ashu ildaikani litudumu aton aing'or iyiok neeku kijo ashe oleng nchooki Mayian neeku kijo ashe oleng mheshimiwa sii tenkaraki nintoomono iyiok maetu aton tenebo nirorie irmaasai neeku kijo ashe oleng nchooki Mayian ashe ijo oshi taata ikoni ashe oleng. Ing'orita Mca TV amu enaang' ena.